Volevi posso tornare al relax. C'è qualcosa che desideriamo raccontarvi e torniamo anche con una canzone fantastica. Ciao, sono Alessia Mancini. Dopo le vacanze è il momento di tornare d'acqua e... Meie villa autoparkimiskoht, meie väike jõnn on siin. Siin on siuke tore. Oleks ka. Mis meie rendimaja. Bassein individuale.
forse tere hommikut! Isola Madre, jalutuskäik meil siin 3 saarest siis. C'est un mâle? les colorés, c'est toujours les mâles les plus beaux. Hein. Ah oui, bah, Bah, ça, Hélène, c'est pas le c'est truc comme dans la race humaine. C'est la mère, Hélène. C'est ça, hein. Ah non, on va pas le droit d'être belle parce que ça y est. Ah, il va tous. Oh, il recommence. Qu'est-ce qu'il a vu? Ça, c'est un mâle. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
ma arvan, see on ainult hetk. Siya ka kaya again. Yes. Deze zijde. There's another one in the sun. Some meters.
couldn't get his internet to work.
see kõik, mis kaugele paistab, on Šveits. sealpool on juba üks Šveitsi valdus.
kliimaja. Ülimõnus koht. Oh yeah, went back there. Oh right, okay. Nana. Nana. Yeah. Okay. Where's that? The University campus, is it? Meie tripi viimane päev, lähme ühe teise järve äärde ja sealt siis lennujaama ja koju tagasi. Teises linnas nime ei tea. Kui jõuame teise järve äärde, nime ei mäleta. Aga järve äärde jõuame kindlasti. See on siis Orta järv. Oleme siis Omegna linnas.